खुदसा हाइब डिसेबल सिंगदा अपिकपा इंटरेस्टा लोन पीबगा लोइना सुबनो मंगमद्रब डिसेबल सिंगदा था खुदिंगी लुपा लिसिंग अनि अनि पीगदबा स्कीम अमा हौदोलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोखरे सयेसिगे संगाई फेस्टिवल इंडिया के प्रेसिडेंट हौदोलगनी अमदी साक थोंगरम गैस मरांग कायना फंगद्रिबा असि आईओसी ना थोन बनी हाइना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम श्याम हाइखरे खुरुमजरी आईएसटीवी के पाव मियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी हजमरुब पाव सिंह सदोंग पिजरी खुदसा हाइबा डिसेबल सिंगदा अपिकपा इंटरेस्टा लोन पीबगा लोइना सुबनो मंगमद्रब डिसेबल सिंगदा था खुदिंगी लुपा लिसिंग अनि अनि पीगदबा स्कीम अमा मथंग थादगी हौदोलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोखरे ngasi Manipur State Cooperative Bank ki credit linkage program gi makhada kisan credit card ima credit card ok amadi sa san loibegi loan mioi samri humpugani to de yanthopagi thoromda ophamasi mahana phongdokibani all assembly rota leiba Manipur State Cooperative Bank ta pangthokiba thorom aduda Forest Minister T.S. Shyamkumar Social Welfare Minister Nemsa Gensu saruyaki Chief Minister makhatana anoba government asina maikai kayadagi hunduna ngalak pasing on sinduna chatloi lairaba pim phatrapasing phagat handuna awon Manipur ama purakna naba maikai romda satkani October 30 ki hawdokadoriba disable singi pension scheme asigi damakta government na lupa crore 10 hena corpus funda hapsingani scheme asigi damakta disable sing bunung sibiduna bank amadi company singi maikai dagi su sel gi mateng pangbiu haiki amaromda Manipur asi mathong khangdana maong amada kuina lerakpatigi miyam wakhal laina loina leibadona torukliba si ngahak pathatuna tanglaba miyobi punsi asi hinglingeda nungaina himinanabagi pandamda night plaza hodokna ba thorang tawbani night plaza asi Imphal evening haina maming olagani Imphal city loina yengba yaba tawara masu langol singthakta sananaba NLCPR na sel kai thokle hanak sagi pangthokudruba sangai festival asi India ki President Ramnath Kovind na hodoktuna toan balebak tarag ambassador sing saruk yagani haiki Sum mai koi manung se lai bani yaro mapandagi paisa thada bangam godaba industries dingkat pangam godaba tourism ki sector da samgat pangam godaba mayam se koi unnaba ta bani ngangna bata bani kaurak pata bani natna koi swai da sum kanam changa kanuna sum lai ra koi suhen henkal ro yaro roi mina lai riba natural raw materials kari natural mineral ki pon mayam puthoga madugi export torga madudagi state sigi darkar leiba mayam sigi praja nungai hanana income tanana revenue tanana hona yeba ana khoina pambadi government pambadi thoiba poto puthoga natra deba kano de Myanmar on de sumaina phaina khre yungjelak Assam on de Tripura na sumai phaina khre yungjelak haye khoi loktho ase kan amta leira roiba khoisi Forest Minister T.S. Shyamkumar na loan long na mohona bada sahi ama henawa na khalam badagi loan singbagi hainabi leram dabani adu bungasidi line loba yarabanina loan singnabagi wakhalol lainare amarom da miyam khallaga pakat liver night plaza si law and order gi phibam yengdana pangthokpana khudongsa da kaya mayok na bayai haiba wafam MLA Zoikesana phongdolibu wafam asi law and order gi mingda miyam ba nungai hanba pam da ba wakhalon ni haiki no plaza later mai su sang nai de phaga adagi low su low de gas sa sam thongre adagi oil panda yan ba su thinge hojiksi Kiosen thakya ponte moni yale si diesel de petrol de janse lineba do yola adu thingrame sikti low yadreba da kiosen matang da opposition gi ona emission kai mu wabi nu da kale ga di andro ke si low do yani thilake dum low wi ge herdi Social Welfare Minister Nemsa Kibjena afaba thabak ama tawbada chumna yengba haitabagi hinabi ama Manipur da leitabana sakutpada thengthanana bagi maram oi ngasi miyam gi yaiphana Manipur State Cooperative Bank na pakaliwa khongthang asi thagat ningaini government ki market gi cooperative ki ho phagat hanaba mari lenaba ministry da takshin khre haiki special package for rejuvenation and revival of cooperative banks and society has already been submitted to the concerned ministry. Sak thongnaba gas marang kaina phangdriba si IOC na thon bani haina Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam nangasi sajen thongtaliba mahake quarter da paumi singa unaba amada phangdokre mana makha taraduna
आयुषना मणिपुर पुसलफम थोप चाक थोंगनब ग्यास के सांग अदु पुसलक्त्री माना मका ताना फोंदोखिबदा मणिपुर की ओइना अपुनब ग्यास कंज्यूमर असि लाख 3,40,30 रोम लई मसगी ट्रांसपोर्टेशन एलोकेशन की दमकता डिस्ट्रीब्यूटर मरिफुगा हुमदोय लेरे मणिपुर था खुदिंगी यामद्रबद ग्यास असि मेट्रिक टन 5,000 की मथक पुसलकदबनी था तरुक की पुन्ना मेट्रिक टन 50,000 रोम हेना दरकार ओइबदा हौजिक फावबदा मेट्रिक टन 12,000 हेना पुसलक्त्री हिरामसिग मरी लेना गवर्नमेंट ना खनबा मियेंग अमा आयुष की मथक यंगसिनबा हौरे थबक मपुंग फाना तौद्रिंगेदा हेनबा वाफमसु हाइदोकनिंगदे दरकार लेबा खुदिमक चीफ मिनिस्टर का तानादुना थबक ओना पाकलगनी हाइखि सरकार ना यामना इंटरनली यदि कराइदा सोइरिनो कराइदा कमायना अखोई मणिपुर की गैस सिंची फंगनद्रिबनो गैस फंगदबद नते अखोई द मांगिचे कंज्यूमर सिंगी दि सब्सिडी से टोटली मांगिनी अदुना मसी यामना स्टर्न एक्शन अमा लौखलगा आईओसी द मदुगी फुल रेस्पोंसिबिलिटी अमा फिक्स तौननबगी यदि थबक अखोई प्रोग्रेस यदि मदुगी थबक पाइकटप हौग्रे अदु कयुंबा मसीदा अखोइना थमगिबा मतम निंगवन चाकुबा ममांग मणिपुर गैस मरांग कायना फंगलवाइबनी एनी एक्सक्यूजेस अखोई याबंगा मोय इंग्लिश गनी मरीदा एमएलए सिंगी सैलरी अलाउंस का मरी लेना केरोसिन किलोलीटर अहुम पीगदबनी हाइना बिल अमता पास तौखिबा लेते हाइना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम श्यामना मखा ताना फोंदोखरे ngasi sasin thongda leba mahak ki quarter da paumising ko unaba aduda mahak na makha tana phongdokibada कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ओरिबा केएस जोकिसन फोंदोखिबा वाफम असि पॉलिटिक्स दा मपुंग फादबा अचुम वाफम खंगदना ngang वाफमनी लेबाक मियाम दा सममनब पोनबा याबा मियाम की ओइना लाइबक थिबनी इलेक्टेड मेंबर्स संगी हक मांगहनबदि लाइरदना मियाम की हक मपुंग फाना फंगना महनबदा सोबा चैलेंज अमग लोइना थेंगनरिबा मंगोंदा मराल सिबसी लाइबक थिबनी मणिपुर एमएलए सिंगना फंगनरिबा केरोसिन कोटा की मतंगदा महाकना मखा ताना फोंदोलदुना 2013 के अप्रैल दगिना जून फावदा इंडिया गवर्नमेंट एमएलए सिंगी ओइना पुनब केरोसिन किलोलीटर 5,959.9 पिरखी अदुगा एमएलए सिंगदना किलोलीटर 3 फंगनकी 2013 जुलाई दगिना सेप्टेम्बर फावगिना किलोलीटर 5,942 पिरखी एमएलए सिंगदना किलोलीटर 2.8 फंगनकी अक्टोबर दगी दिसंबर फावदना किलोलीटर 3,994 पिरखी एमएलए सिंगदना किलोलीटर 2.2 फंगनकी लोनना 2013 के जनवरी दगी मार्च फावद ममांगी गवर्नमेंट की मतमगी था मरिगी बैकलॉग लेरंबा किलोलीटर 12 यावना किलोलीटर 3 एमएलए सिंगदा फंगनख्रे 2013 के ओइनसु अप्रैल दगिना जून फावगी किलोलीटर 3,363 पिरकपदा एमएलए सिंगदा किलोलीटर 2.5 फंगनखी अदुगा जुलाई दगिना सेप्टेम्बर फावगी ओइनसु किलोलीटर 3,363 पिरकपदा एमएलए सिंगदा किलोलीटर 2.5 फंगनख्रे हाइना फोंदोखी एमएलए सिंगदा केरोसिन किलोलीटर 3 पीगनी हाइबा लैते मतम की ओइना इंडिया गवर्नमेंट ना पिरकपा किलोलीटर अदु डायरेक्टर पुल दगी सानना यंगलगा पीबनी महाना असुमना मखा ताना फोंदोखी 2004 दा पास तौखिबा बिल अमा हबदी एमएलए सिंगी सैलरी अमदी अलाउंस का मरी लेना 3,000 लीटर हदी पीगदबने हबसी टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट सिगी वरेप सुंगलै लेते कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सिरिबा मारान से टोटली हदी लाले अदुगा मणिपुर प्रजादा मिनिस्टर बु लान उहननबा सिनबा फिसिन अमखंगनी अदु इलेक्टेड मेंबर हाइबसिटी ऑनरेबल मिनिस्टर सिंगदा व्हाटएवर प्रॉब्लम लाइबा अदुम पाउ फाउनरगा अदि वारी सानरगा करिनो अदुम खंगबा याबा पोने अदु मागी इंटेंशन सिदी यामना बैड इंटेंशन अमदा प्रजागी इंटरेस्ट मानदबा पर्सनल ओइबा मोंगदा मियामदा लान ओनबा होनबनी हाइना आइना लौजै अमरोमदा एमएलए खुमुक्सम जोय कुसना कैफ एनपीडी की मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखिबा वाफम की मतंगदा रिएक्ट तौरदुना पॉमिसिंग को उनबा मदा एमएलए की थागी केरोसिन की कोटा अकनबा मसिंग लेते मतम की पीबनी हाइबदु अरानबनी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जी तपन कुमार शर्मा थोप ऑर्डर अमदा एमएलए अमगी पेट्रोल था अमदा लीटर 54 एसके ऑयल लीटर 3,000 अमदी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की चाहिए लुपा करोड़ अमा हाइना मयक सेंगना पली मनसिदा मिनिस्टर एसके ऑयल की अकनबा मसिंग लेते हाकिबसी ऑर्डर अदु खंगदबा नत्रगना इकाई खांगबदगी हाइजिनबो ओइगदौरिब्रा
लिसिंग अनि तरा मरीदा एक असी अमेन तौदुना हौजुक फाव चनरी माना मखाताना अंद्रो केंद्र के एमएलए महूत मिनिस्टर टीए श्याम कुमार फोंदो की वफम द पल्लदुना अंद्रो के केरोसिन अंद्रोदा अदुमक येनबियु थामैबन प्रजाना अपाम लेते थामैबन की मफम अमदा थबक सुदना लौथोखिबगी सरकारना मतिक चाब एक्शन लौगनी हाइना असेंबली द फोंदो की वफम गसी फाव एक्शन लौकतन लेरिबगी मरम हंकी हौजुक सरकारना कंगला पाक्ता नुमिदांगी मतमदा नाइट प्लाजा तौनना होनरिब सिलमदा मसी शांति लेरे ताकनबनी हाइना सरकारना थमली शांति लेरबदी अवस्पा लौथोकपा करिगी ngamdribano नाइट प्लाजा असना लेंगाकता इनकम खरा लाकप याय अदुबु इनखलकलिब नहासिंगी मोरेलदी चाउना सोनगनी हाइकी Honorable Minister na Assembly Secretary na thokpa order se khangda bagira natraga praja miyam gi mamangda ikai khangdagi lale hairibra haibe dhoma action na khangpam thui entitlements of a member ex-member under provision of the salaries and allowance of Manipur of members of Legislative Assembly Manipur Act 1972 hoina Act ta salagraba akoi masimo amend to was as amended up to 20th Amendment Act 2014 the amend to raga sanari ba pone masida akoi gi para 14 sidai da close to stay yam clear ka area close one da Secretary provides 900 liters of petrol per month to a member masiyam phajana period ganana and the scale of 3000 liters per month was provided by the government masi provide to any clear cut area kerosene 2500 tank pigera 2000 the kebra akoi na the rule lo sana sai bene chi edana 3000 iraga 2500 I haraga di lairiba sarkar sina chanariba law ain se ngaktre hai bene Manipur da han boina night plaza October ki tang ani dagi hangdokadul ba sigi damakta mari rene basingna sem saval loikre pakhat ke dori ba thabak asida aran ba asoiba yaurubadi pautak pibiduna matam sana semdok minnaduna mai pakna na hona minisi haina mahut ki joint director utamna appeal torkli hiramasigi matang da report ama pizari Manipur government na anuba chayang amagaloina na lakliba October ki tang ani dagi kanglapa ki lambi tangkhai ma thatuna night plaza haibadi miyam gi pothapam tha khudigi thangza masung mai numita hogudoriba asina lamdam basi prithvi gi miyam mamangda santi leiba aduba lamdam amani haina takpada achoba mateng oigani lamdam basi numit hek tabaga city amadi masigi akoibada leiriba business sector sing thonglon bi haidabi leiba lamdamni hangadoriba night plaza asina city gi akoibagi magun hegat hanbada chawna mateng oigani stall si akoina taseng na akoina plan tawjabdi stall food stall si da category ahum khajabani akoina branded restaurant haina akoigi maming leiba hotel jing maming leiba restaurant jing gi moigi slot si taramanga kha ga thamjabani sab moina kaigumba interest leiragadi haidana adaidi aduna tabamuk mayamna common oina fast food haira khangnariba Chinese khangde ama khangde Indian khangde ko sigumba fast food restaurant jingji oina amuk moigi slot si kun manga ma khapani aduga focus de koina indigenous food tabiba indigenous ki jina stall si nipu yamak tora thambani Plaza asida miyam na sakang laba restaurant fast food indigenous food stall amadi general store kya so hangani stall singi marakta masa masa gi talent uthok saba yauba mafam bari su yauri stall singda miyam gi seba toguduriba staff sing uniform selangani stall gi akoibada amadi gari parking gi mafam sing nungthil gi mato gumna mai ngadhanaba MSPD selna thodang loduna mai thanbi thabak chathagani highway number 2 sida side ama thingi dorabnina se Kangla gi northern gate tagi thingba hogi dorabne aro northern gate tagi khuyathong matek sibok si parking oiba ma side amada di dum free thamani mayam gi athu kai chathok chasin leibani na asongi makha thangbagi si akoina kaino da GP ga TG ga karak sida mi ju yam channa daba akoigi all jail road che sidoina parking to gi bana hena khudong chagani
स्टॉल सिंह द फंगदोरिबा चाना थंगनबा आइटम सिंह फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ना कुपना चेक तौगनी ममल सु स्टॉल ममांगदा थेटकनी इम्फाल मयोंदा चांगिंग ओइना हौगदोरिबा नाइट प्लाजा असिना माइ पाकलबदी अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंगसु पांथोकनबा होनगनी हाइरी हौगलैबा नहाजिंगसिना संडे सैटरडे जे कोइनिंग अक्पा मतमदा मोइना कोइनिंग बा मफम कराई कराई खंगदबनोदा कोइरमबदो हौजिक्ति फैमिली होना ममा मपा यावना गार्जियन यावना मफम जिदे लाकपा यादोइन अदम फैमिली यावना कोइमिनरगदी अखोई सोसाइटी जे हेल्दी होइबा हेनगनी अदे सोमदा कंगलागी सिदा अखोइना नाइट लाइफ तोरक्तना अखोइगी कैनोसी फगलकपा तारगदी थंगल बाजार पौना बाजार से मतमगी मतुंगिना दुकान दुम हांगदोकचरकनी नाइट लाइफ से फजना मसागी गवर्नमेंट ना मॉनिटर तौद्रगजु दुम लाकजगदौरि अदुना सिगुम्बा अखोइगी तुंगी चौखटपा कानाबा मयाम पुरक्पा यारिबा अखोइगी नाइट प्लाजा आइना अखोइना सिंजरिबा सिदैदा मियाम प्रजाना फजना तेंबांग बिउ सिदा अखोइना तौरक्पदा सोइबा फजदबा मसि पॉजिटिव होइबा सजेशन पिबिरगा मतम चाना चुमथोंगनबगी तांजादु पिबियु अमरोमदा नाइट प्लाजा सिदा मई ngalhanbagi thabak tawgidoriba MSPDCL gi official singnasu sem sabagi thabak yamna kana satari company asudagi phangba report amagi matungina Raj Bhavan dagi khuyathong phawbagi manungda hana leiriba street lamp singi pole singda khara nemtharaga mamang thangba sarukta mai thanana sem sabagi thabak losilakle नाइट प्लाजा स्टॉल हांगदोरिबा सिंगदा 15 वाट की पावर पॉइंट अमसु पीगदौरी कंगला मोट की ममांग थंग सरुकता तोंगानबा पोल कुन लोम युंगदुना कंगला मोटा मई nghalhanaba thabuk lokale Rajbhavan mamangda leiriba 100 kV की ट्रांसफॉर्मर असी 200 kV की ट्रांसफॉर्मर ओइना ऑनथोक लगनी यामद्रबदा नाइट प्लाजा असिदा नोंगमदा मई किलोवाट चामदगिना सनीदी कंजुम तौगनी हारी पनबया अक्टोबर की अनीदगी हांगदोकदोरिबा नाइट प्लाजा असना ओहलकदबा फिउ मदु मांगजौना खंता होबना चुंगनी हायना MPCC की वांगांग लोई MLA जोगेशन ngana पॉमिशन फोंदोप लेखरबनी Manipur की अपुनबगी सक्तम कायदननबा मियामना लेमिनखिबा नुमित निंगसिंगदुनंगसी अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुब अमकिल अमदी नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निकोना सिंदुना 33 सुबा Manipur Integrity and Solidarity Day lamyan basalena pangthokre thoromaduda observation committee ki chairperson PA Sakilema vice chairman Oinam Pramjit Koki Women Union advisor Rose Mangsi Aimol Tribe Union Manipur ki president RT Akhil Aimol Amadi Chiru Union North East ki spokesperson Angam Zatung Chiru na sing mamiusing Sharuyaki Professor W Nabakumar Amadi says Priyoranjana resource person Oina Wang Angki Professor Nabakumar Manipur da khundariba Prup Singi Thamogi Asepa Mari Amadi Thazanaba Mahandana Thamba Ngamlabadi Mapangi Shapuna Manipur Thugaiba Ngamloi Haiki Chairperson Sakilemana Indiana Manipur bu Thugaina Bahona Baleptri Indiana Manipur Punung Siriba Asi Kundariba Miyam Nate Lam Kaktani Masi Kangna Lamda Masida Kundariba Prup Singna Kongpam Siena Lamda Masika Pun Basatam Kaidana Namelemin Nabamatam Ore Padamasida Integrity Amadi Solidarity Asigumanimit Asi Pangtoktuna Say Kudingi Lakpani Haiki Agomena aikoi sigi marakta aikoi masen hatung anaba khanna ba silak pajigi marakta mu NSL IM themna na bagi hotna bada Manipur gi lam tangkhai ma NSL IM da pina na bagi sarog lang ngasi su leptri ngasi maksu leptri bani aduga ngasai framework agreement ga na tong na rido tong nei gri basi huji isam jam ba pot na te manung da ka su yaude haija bagi wani dili da ya chaw sang thokla ga yaugda ba manung da kari su yaugda ba potudi mayam haido ko ya da bra haiba madu apang su asing su khanga ba wani Manipur thugai na ba pot ni haiba se aduna ngasi khoina angkil labadi ni ko ni na punna khusam na jara ga pangtho iba se khoi gi integrity da khoi gi ngam khai da khoi gi apun bagi saktam da thugai ra pa taraga di angkil lamadi ni ko na thawai phau ga kat pa haiba se khoi gi angkin namadi ni ko gi ase pa wasang Khetrigau yung khaibam lekai tagi Arafat Ali sei kunthraga manga apokpa Abdul Hakim na sei taraga mari rom ngi pimasa mai kai khumna bamahan khibagal mari leinana Poropar Women Police Station na lakhot kiba case pending ai oide haina victim oribi ni pimasa aduna Manipur Press Club ta permission ga unaba amada phongdo rakre ona tawri siam nungai ti aduna nupado thu matam da phagat piyo aduga logi ain mating na mari lai na authority sing na ai ki achumba se ki mating pangdi
Manipur की political party ama oriba North East India Development Party NEIDP na lakliba September ki tang kontrada pangthok kaduriba lamyan ba hizam irabot ki sama ka kun gamathu subama po kumon lakpada yai proposal pirakli masagi sahi yakhe manga supna kathok pagi khongsata khunai asigi tunglam sat ki sahi chamanga sat kadaba lambi utpiramba amak pa yaudraba kanglai imagi mapari asigi achang ba yai bi thawai merialna ngasigi mihaurolda marol lolhan mangam nanabagi damak Singmi tami aikoi punna amata oiba phirep ta lemin naduna hona ministry haibu wafam thamlagli paugi maraktan ambre amata lominas. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 81310256634. Chacobo Gold Bonanza at Airport Mall, Jangangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Originals, The Danish Rack, W and Aero, Crocs, Samsonite, First Cry and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coin. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changni sinabiyo. Berarti batuk nama kata apa pau pijari. Hokba September terang mangatagi hauduna India pungmada satharak pas swasta hi sebagi manung channa yaskuda leiba FCI District Office Imphal gi staff singna morang khongi lamyan ba irabot ki mitam khiliba mapadi haurga MDU phawba lamtu sengdokre thormadu mari lenana FCI gi District Office Imphal gi area manager ning thozam nand keshona phongdo ki bada Prime Minister Narendra Modi na Mahatma Gandhi gi mapok numit ka mari lenana luna na thamnana ba pirak pa yathangi matungina pangtopani haki India of Swasi Sewa Haiba, Prime Minister Narendra Modi ki magi agenda ki makada or the dreams of Mahatma Gandhi ki makada tokjaba adugumba cleanliness program. Kumbi Kendra ki manung sanba Saiton Gram Panchayat ki hausi pradhan oriba Soibam Samangok Singhana Sakana Gram Panchayat asigi thadrak pasakwa thorangi sanpham kya thabak sudana sel kaithok lamadana tana mioi kya masa khangdana beneficiary oina hapsinduna soi saraga sel kaithok tuna leramba RTI ki kuthang dagi khang mangam nei haina ngarang Saiton da pangthopa pawmising ko unabada Saiton Development Committee ki miu singna phangdorukli pau ki mifam adu da saru yakiba committee ki member karam ibomsa singhana hauju pradhan oriba samung auna thabak pakat lamdraba sing asi nauna pakat na mari rene basing na hona drabadi akan ba khongjang changshing gani haiki mafam sing asi sungsu su dana kaithokraba adugumba work program gi senpham singni makona thagaliba pida iba senpham asi ka thabak suri bi chang asi manadaba sida praja mayam sina khara khosaunaba amasung nungaitaba leiribasi media gi khuthang sida mari leinaba department singda akoi thaduna hairiba asigi mathakda thabak asi makhata na suba yan suhonanaba akoi makhata ba khongjang sing adu akoi lokachga Mifam adu da saru yakiba Saiton Gram Panchayat Village Water and Sanitation Committee ki Secretary L Mani Mohan Sharma Saiton Gram Panchayat ta sanitary toilet satret kungamari sanana bagi damak thadar ki senpham sing pradhan samungona lokthokre haina maral siki Secretary isamaki soi yaudana kaithokiba sidi mari leinaba authority da action ama tawaningi Lamyan ba hizam irabot ki khongul liba khongsat ki manung sanna Patriotic Writers Forum Manipur ki members singna Tripura khongsat loerba matung da Bangladesh ki Dhaka amadi Bhanu Bilad leiriba irabot ki mitam da ikai khumna ba unna bagi damak ta India thadokre
Saite Seva Samiti Manipurna Hizam Iraboning Singh Korirol Thorum Ama Library and Information Center Kakshing the Pangtokre, Thoromadu the DC Kakshing and Italian. Aiban Auriam Kalimohon, Saite Seva Samiti Manipur President Waidanan Joysu Saruyaki, Dr. M. Pramodinina Iba, the historical background of Kakshing, Hainaming Thon Malarik Amasuponki, Thorum the Sarukamoina Mairusingi, Sharing Amadi Wari, Masa Paba, Changdam Nabusu Pangtoki. Hadak Delhi Thiba Kangana Ladiva Kuyatong Polem Lekaida Taurem Bitugi Assembly Langan Kanduk Nanaba Mayang Langbam Daina Devina Delhi Police Kimakok Tongbasing Unaduna Takshil Lagani Haina Bitugi Apok Paga Unaduna Pongdokre. Communist Party of India Marxist Manipur Lutsing Ba Ama Weramba Comrade Toksom Joina September Kitamkun Kamathoita Masagi Anaba Amana Matam Sadana Laikidavada Communist Party of India Marxist Manipur State Committee na Awaba Pongdoragli. Mosang Puruk Yapur Mulub Ama Wariba Sarti Uparugi Mangarak Suba General Assembly Mipam Ngasi Chandil Gi Zapop Leba Union Asigi Community Holder Pangtokre Mipamadu Lobasigi President NZ Benikan Advisor TS Oliver Speaker SS Belin Susaryaki Tribe Union Asigi Ani Suba Samdok Laba Constitution Amasu Putoki Palel Plus Nangrang Palel area the Thibu Humakita Chatapata Yungo liter Saniga Nifuni Toy, Yungang Bottle Kungamari, Hamai Kilo Trama Toy, Aduga, Yusung Bada Season of a Kolik Mayam Amasu Pagapangam Cre, Pagalaba using excise Kashing the Sinaduna Police Test Mamang the Maitato Cre, Tromaduda Palel Getongan Tonga Balups, Ilusing Basing Susaruyaki, Pagalaba Musing the Lupa, Lissing Taratra, Pine Tian Cre. Silongda Site Academy New Delhi na Sinduna Pangtokudruba translating contemporary Indian drama Gimatang the Pangtokudaba Symposium the Saruyanaba, Kanglai Mayam Theatre Repertory Director Junam Sadananda invite Torokre, Tromasi Tasi Kuntra the Pangtokudruba International Translation Dega Mari Lenena Pangtokudavani Hari. Sandang Sema Maring Kulgi Karyamku Students Union Sinduna Ngarang Digi Satarakiba Kuntra Suba Literary cum Cultural Meet Ngasi Sandang Semba Maring Kuldolution Kre Tromadu the Kerau Kendra MLA El Ramesor Sandang Semba Kulgi Chairman Kati Motil Namadi Nipko Advisor Medun Kansuwa Susaruyaki. Our culture, our identity have a theme the Pangtok but Tromadu the El Ramesona Sports Amasung Culture na Maliam the Saktak Pada Maringi Culture Susaruyari Bani Hana Pongtoki Tarongumari Lenena Maring Purukinat Zago Sheki Asu Pangtoki. India की मतलब कुरें मुद्दे इनका मैंने भी साथ में था तरह के मुझे ना याद है बिस शांति ले चला ऐसे में लेकर तो खोलो है और क्या ओके डिसीजन साकुती में जे शांति ले चला Prabis Anam Yakan Ho Junction Langi Marakta Kuyatong Polem Lekai Dagi Taurim Bitu Mapam Kangana Levasida Manipur government Delhi government Tatakshin Nanava Emsuna Puning Junction Manipuromadi Wano posted Kimu Singbu second class citizen Amoina Yang Libamiang as it talked to Makai Tong Manana Sakot Pagam Noi, Equinhasing Mainland India, Mihatin Hatok Piba, Sigi, Achumbala Lanzin, Matam government sing a Marie Leneva State Singer government protection on a Puto on Machangi Harry. More Maite Light, Holumna say, putting left and Satarak Papan to be Ima, Irat Tony Trom, say a Sigisu Maite Shanglin, More the Pang Tokli, Irat Tony Sigisaruk Ama Oinangasi, Bornumita, More the Lady of Meditation, the Light Krumba Laknaki. Nongkana Subana Maram Orga Dimapur Kohimalam Bigi, Kuki Dalong, Tong Manakta Liba Kalbert Amaning Kaikre, Masinamaram Orga, Port Pubagari, Satok Sasinda Kutong Chandre, Lambimatik Asi Hayang Numidawaram Pobi Manunda Samson Balwegani, Samzilinga Manunda Port Pubagari Sing Satanava National Highways and Infrastructure Development Corporation, Deputy General Manager Nakangali. Manipur People's Party na Kendra Committee sing na Samdok Samjin Taubalay Tihaina Party as the working president SK Maimum na Thatro Pachero Lamanakhangalagli. Party ki constitution gi matungin na working president ani amadi vice president na singba party asibu administration makoy na tauragani hari. How's it no bring matang amon loser? Ngasidi suara ajenge. Ture, hai ture. Kari naman tu tijay. मुझे करी लोग जाओ सीधी योशी नहीं है मत्स्यकी योशी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगन सिंबे अंदर
website launch. The regular English High School Kwakatel Hainokonimbi Imphal has launched school website www.rhsimphal.com. Log into website for information like managing committee and general body members, list of teaching staff, alumni of the school, exam results which can be seen through the website, achievement of the school, SSLC result based on the SEM, admission which can be done through online. I say business amma tawsirana khanbani bakery gi tawsirana mukhalle adu khallurakanda madu shabada changadawa machine singduna akhoi swai thong phangbiradi phadawba. Why all drama when you get it all in Green Cane Industries? Get easy installment and free after sale service. Hurry, Green Cane Industries for better baking. Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab lei jare operation tawdana heart ke ahoba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital da mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore ga tanabiu ningam hawdana ba hana booking tawiu. Drink pure, live healthy, we care. Breaking matung na makata pa paubujari. Nambol Municipal Council gi website ama ngasi mahut ki director N Git Kumar hangdokre council go pista pangthok pator maduda chairperson CS Basanta SDO Nambol CS Bobo vice chairperson Bimola Susaruyaki N Git Kumar na ngasi hangdoliba website asina council amadi miyam gi marakta transparency laina thabak tawbang amlagani haki chairperson says Basantana ngasi hangdoliba website asina pokpa amasung sibagi certificate amadi dukan gi license na singba online da submit tawba amasung lowba yahalagani haki PSE division ge executive engineer Santi Punalusing duna luna na lehna na bawasak lowba gi thoram ngarang jiribam da pangthokre. Putiba film production ki makada gulapi letan themna puthokpa nongban versus khamba ko film amagi mahurat ngasi singjamai singa mathak talaiba puzzle restaurant ta pangthokre thormadu da film gi lamda thabak torbe miyoi kya saru yaki school college singi mikhalda khana chena ba tholiba si yamna nungnang ninga oi haina kera makting jila parishad ki member oriba Muhammad Abdul Salam na thador pachero lamana khangalakli mairoi masal gi marakte mikhalna maram organ ngai ta ba thodok thokpasi laibak thibani hana phangdorakli Hoje makata na sana bagi Paulo bis. Sana bagi Paulo pisari. Laliba October kun mangati kin kontra phawba Spain da chatha gadori ba karate gi world championship da saru yana na ba khangalaba Rosie Sanu thoksom sel leitabana maram orga saru yaba ngam loi dori ngasi Manipur press club ta pangtopa publishing ga unaba amada paswai part 4 da gi Rosie Sanu na phongdo kibada mahak state amasung national thak ta pangto kiba karate championship kaya da mana kaya lorakre medal kaya lorakre hau kiba tha da Sri Lanka ta pangto kiba South East karate championship ta silver medal loraki Masigi matungda World Karate Championship saruk yaruna na ba India Karate Federation na khangalakibani hojak phawbada lanai sel putoktuna saruk yarai amasung sel laitabana maram oiduna satkitaba kaya amasu laikre mana makata raduna Spain da pangthok kadoriba World Karate Championship ki damakta sel putok pinana ba laitabana saruk yabangam loidori sports ki powerhouse ni haiba sanaru singbu yokhat pinana ba sakar sina kari packet people lairabagi hangki makata na championship asida saruk yabangam nana ba miyam na mateng pangbiu hana mana appeal toki ai mamang meda national championship ta goal logjarak tuna AKF South Asian championship Asian championship world championship Commonwealth championship mari mak selection phangje AKF to di visa passport lai tabdagi ai saruk yaba phangjaudre South Asian championship ai saruk yajari Sri Lanka gi Colombo da ai silver medal logjaye
ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯣꯌꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯃꯥꯅ ꯑꯆꯪꯕ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ Say Tratrin Makagi FIFA World Cup the Saru Yagadur Bakuyatum Polim Lekai the Kuman Them Nintoingan Begim Munungasi Hanagi Isam President Rajendron Lupalis in Yankagi Mating Pikre. Nintoingan Begi Halakpagi Asang Basenpam Suputokani Haikre. Sanru Singh Amadi Makubu Takpi Tambidibus Singidamakta Sakana Yang Sinbiba Tangai Fati Haina and Rajendrona Fondoki. Haiba Kungang Putore, Plan got a Honaba Live, my Maggie Maru Club Sing, Makoi the government and I see pension Pibira, who is Hanaru Miam, the gold medalist, Pangakanda, Madi Lupa, Supangre, Supangrenele, Adu Mabu Sembi was asking, Mabu Sembi Club Sing, doing a sea, and Magi Imungum the Yamna Awaba, a Pima Modelay, Aduna Tai Patana. Instead, government at Tumatam, the Kanabiraga, Sigma, but Jeramaka, Hapirakanda, Sayamangi, Timam the Lupala, Sukasuk and Amaka Pibiragadi, Walgiona. Koi sanari putok putan number 1 guys said government kitang miyang sangbira gadi sukoi soidan ngamgadra haina khanjai October Dagina Kunmapan Papa Mongolia gi Colombata the Pangtokadova Mapan Super World Bodybuilding Physics Sports Championship the Yagadur Balaitunzum Rishikanta Apokpa El Manos Pasoi Part 4 the Labor Sanari Asida Romi Industries gi Maketagi Shell Oina Sanabada Set Chakataba Pirul Sing Yauna Mating Pankre, Quaketil Tonozum Lekai deliver Romi Industries gi branch office the Pangdok Tormaduda, Asam Bakudol Port Singadu, Romi Industries gi proprietor, KS Dinasandra Kushinaki. Lotumbam Risikantana Satakatur Championship Asigi, junior category gi kilogram 75 plus ta Yagani Mahak Asi Hausi KBB Zim Teragi Shanori Ama Uri. Royal Zimningom Tong Impal Iski Nipu Suba Foundation Day come Teachers Day celebration Namasung Zim Masigi Oina Tongan state level, national level, and international level, the Manamatum Kia Laba bodybuilder sing, Opagatorum among a sea. Ningom Tong Kitana Panundaliba Zim Asigi, Zipkos Oriban Nong Mai Kapam, Gozendrogium the Pangtokre, Tormadu the All Manipur Gymnasium Welfare Association Vice President, O Azid, IBBF Ki Executive Member and Ratan Rimski Department of Transfusion Medicine Ki Head Professor Dr. A. Rabi Barindra Sharma, ISTB News Ki Zone Editor Zitningomba, Narcotic Affairs and the Borders Ki Inspector K. Rajina Thermopusing Oiki. Thormi Sargamoina Tuan Championship Kata Manamatum Palaba bodybuilders Singna Kudol Potpi Dunaka Kumnabutki, Zimasigi Mairu Singna, Sipkos Oriba NK Gojendra Dasu, Angamba Kudol Pidunaka Kumnabutki, Magatana, Laliba October Anita Mongolia, the Pangtokadurima Pansuba World Bodybuilding Championship. Yagatoribi Keribita, Debibu, Puning Tawatpa, Amadi Mahaki Mating Shell Oina Lupalising Contragani Toisu Kushinaki. Sanpam Singa Sizim Masigi Mahirusin Kaganaba, Amadi Ate Sports Punung Shibasing Donator Sanpam Sing Adu, Punsilakamangonda Sinakibani, Luena, Championship Asida Mai Park to the medal Puranaba Patonibi Torum Supangtoki. All Ziribam Sports Association Sindura Ziribam Government Higher Secondary School Playground that Satariba, Suba, 3rd Division Football League, listening to the tracking as a Sanakima Master, PSG, na YDC Bugol, Amasuno, the Mighty Picre. Bengaluru, the Labour National Cricket Academy, the Laliba September Kuntrad in October, Turk Papa Pangto Kadruba Associate and Affiliate Team Gi Preparatory Camp, the Yarun Magdamata, Manipuri and Tuan Club, Marika Sandro Mari Kalakle, Makoi Hayang Bengaluru Gidamakta Infal, Tadu Lagani, Kalaba Sandro Mari Adudi, Traugi Ngani Abam Johnson, Pasoi Tolmang Rising Club Ki Kumar Rex, Cyclone Cricket Club Ki Alfred Mangai Shang, Mar Amadi Sangai Champion Cricket Club Ki Sandip Sakarbortini. Uttar Pradesh ki Varanasi the Pangtokaduriba Kurmatu Subha Kumar Surendranath All India Inter-School Shooting Championship the Saru Yarun Magidamakta Infal Public Higher Secondary School gi Nupa Madinupi Shanaroi Taragani Toyamadi Team Manager Yauna Punna Tarago Humdoing as a UP Gidamakta Infal Tadokre. Team Marina Saru Yaraduranga Sidagina Biramangol College Mungda Manipur University Inter College Women's Football Tournament Hokre. Tournament Singing as a Sanakiba Hana Mesta Biramangol College Mungda Manipur University Country Purba Goal Mari Humdamadi and Isu Mes Kisanakiba Sri Gorogovinda Girls College Kraina. Dem College of Science Bugol Marishino the Mighty Piki. Tournament Siaruba Mes Tasiki Tankunta Sanagani.
Impal East District Football Association sinduna Ketrigaon ki aba ground sa triban hakpam apabi Memorial 3rd Division Football League ki ngasi sanakiba match ta Ice UFC hangang na TYW takelbo goal amada maiti pa pikre. Korea ki Chungju da leba World Martial Arts Park ta satharpa suba International Thangta Championship ngasi roshan kre. Tongan balibak tarana saruk yaduna pangthokiba championship aduda Uzbekistan na goal taruk silver nipan amadi bronze kun punna medal kunthag mari phangduna team champion oibangam khre Philippines na goal silver mari amadi bronze mari punna medal taraga matoi phangduna team runners up takre India na goal silver ama amadi bronze ama punna medal manga phangduna second team runners up takre Impal East District Football Association sinduna Ketrigaon gi aba ground sa thri bana hakpam apabi Memorial 3rd Division Football League ngasi sanakiba match ta Ice UFC hangang na TYW takelbo goal amada maiti ba pikre Hoje makata na sanabigi paun boyaning thojam dagi phangbigani Tarani tu shuba Manipuri State League saruk yari ba team singna match manga sanaba loikibada class ha kainongna match ama phabo maiti dana point tara manga phangduna league asigi mangjin thaduna seli Khumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawraga All Manipur Football Association sinduna Thasi ki tang taruk tegi Manipur ki masak narba team taranitoi na saruk yaduna Khumal lampak artificial top ground sathari ba sahi sigi taranitoi shuba Manipur State League ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta class ha kainong na mudbal line athletic ka kopibu goal ama sinoda maiti bpk match asida mai pakhi ba class ha kainong ki amatangar ba goal adu 0-1 semas pulamte na match ki yankai shuba minita sanki bani match asida class ha kainong ki sanaroi Clement Latwoi Singh and Susil Kumar amadi mudbal line athletic Kopi El Jonathan da match conduct to kiba referee na yellow card utki league asigi ani suba match ki sanaki badana M Khabam amadi draw kwa kaitel goal amata sanadana draw satkre match asita su M Khabam gi sanaroi S Dines amadi draw kwa kaitel gi Real Bilda match conduct to kiba referee na yellow card utki Sathariba league asida saruk yariba team singna match manga sanaba loikibada class ha kaino point tara manga M Khabam amadi Neroka Football Club sangapam na point tara Draw kwa kaitel point taret Dam Rock Sangmai amadi FC Jalen Sadar Hills point taruk Southern Sporting Union Singjamai point manga Nisa Thangmiban point mari Young Physique Union Lalamung point ani amadi Nambul Mapana point amakak phangduna sali Amaramda M Khabam amadi draw kwa kaitel na match taruk sanabo loikebada M Khabam na point tara mathoi amadi draw kwa kaitel na point nipal phangkhre Sathariba league asigi hayeng nungtil pung taranithoi ga minit 35 satpada Young Physique Union Lalamung amadi Southern Sporting Union Singjamai ga ahanba match oina sanagani anisuba match nungtil pung ahum tabada Neroka Football Club sangapam amadi FC Jalen Sadar Hills ka sanagani Manipur hockey na sintuna tha segitang taratare tegi team mapalna group ani thongna khaidokuna Khumal lampak Astrotop Hockey Stadium na sathariba ahanba President Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship ki ngasi sanakiba nupa masagi ahanba match ta Pham Imphal na SYUC Usekonbo Panjal ani amada maiti bapiki match asida mai pakhiba Pham Imphal gi Panjal ani du MLX amadi and Datana match ki kunmapal subamadi niputare subaminita sanki match asida maiti khiba SYUC Usekongi amtangar pa Panjaladu M Moritz na match ki nipunitoi suba minita sankibani ani suba match ki sanakibada KISSC khongmanna CEO singjamai wangma khetri lekaibu Panjal taranithoi sinoda yamna laksana maiti bapiki KISSC khongmangi mai pakibagi Panjal singadu Michael na match ki kulumdoi suba kuntare suba kutramatoi suba madi nipumatoi suba minita Panjal mari selaibana match ki taruk suba taratare suba madi nipunipal suba minita Panjal ahum sanki atopa Panjal singaduna Sangkhomba Gunachandra Prabinjit Haris amadi Gitchandra na match ki ahanba ahum suba tara suba taramatoi suba madi kuntra 3 suba minita sankibani sathariba league asigi hayeng tilpung ahum tabada UYC Kanglatombi amadi KISSC khongmanga sanagani
Hare Krishna Madi Imung Manuna sponsor Tauraka Singjamai Kankun Sinduna Tha Sigi Tang Kunmanga Degi Kankut Taramatoina Group Mari Tokna Khaidukuna Singjamai Kangchang da Satariba Taruk Suba Mangsat Tabam Iboema Madi Puinabati Memorial Likam Knockout Kendra Wise Kang Tournament ki ngasi sanaki ba match da Thongju Kendra Kankut Amadi Thangmaiban Kendra Kankut Banjel Nipan Kaptuna draw chatkre Hayeng Kangchang asida Nambol Kendra Kankut Amadi Kuntrakpom Kendra Kankut ka sanagani District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mini Stadium Bisnupurda Mamang Tagi Tang Kunitui Team Taramangana Group and Tong Kaituna Satariba Taranitui Suba and Balananda Memorial Second Division Football League Ngasi Sanakiba Ahanba Metsta TYA Tinungaina KYC Tanil Kunbu Gol Ani Amada Mighty Bapikre League Asigi Anisuba Metski Sanakibada Seba Naran Senana KYWA Kumanbu Gol Ahum Sinoda Mighty Bapikre Satariba League Asigi Hayin Tilpung Taranitui Minute Contrast pada ahanba match oina NGKSA ngaikon kulen amadi BYDO Borayang Biga sanagani ani suba match nungtilpung ani ka makai tabada IKAC Irengbam amadi MCK Gabo Waksinga sanagani Sahi sigi October thagi tang ani degi mapan bhawa Mongolia ki Ulanda pangthok kadoriba mapal suba Mr World Bodybuilding Championship ki KG humputra makagi kanglukta saruk yagadoriba School of Bodybuilding and Fitness kwa kaithel gi bodybuilder sahi sigi South Korea gi Seoul da pangthok kiba yankhai matoi suba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship da silver medal lorokiba thanga lawai degi Laitan Them Dinesh da Imphal Hospital and Research Center gi maiki degi sel gi mating pirakpada School of Bodybuilding and Fitness kwa kaithena harau nungaiba phongtokre Federation International the Football Association FIFA gi miyang makhada mathang thagi October 3 tagi India na yumbu waidna pangthok kadoriba under 17 FIFA World Cup da saruk yanaba All India Football Federation na khalaklaba Kuman Temling Twingamba Madi Tangjam Borista Manipuri Pal Suba Battalion ki Manipur Tare Suba Battalion CPF ki Assistant Commandant Kuyatung Pole Lekai Deleba Yangkom Sanjibna Selgi Mating Pankre Kuman Temling Twingamba da Seloina Lupalising Humpu Madi Tangjam Dinesta Lupalising Kuntra Rising Knowledge Club Kuyatongi Kutangda Club Asigi Tau Pubising Yauna Yum the Satuna Kusindakre Selgi Mating Panki Bat Sanjibna Pongdo Kibada Isukya na Palava Dam Damasing Asiso Hawa Mitang Nipala Matolai Aduga Haiba Tona for the now Nipala Sinagasi, Maliam Sida Jati, Sata Patali, I could Tonali in Satali. Aduna, Lamam the lady I could put him on now. I'm announcing a civil Yakamam Bolamasu, my partner with them that Tommy Vioina. Amaronda Tawal Kiam Sipai How Kamadi Waitona Sinduna Pangtokoriba World Cup Asigi India team captain Amar Kiam Mamadi Tanojam Jackson Yauna Manipuri Saru Yagadoriba Sanaru Nipalda Yaipa Tony Pipitorum Tangjing da Pangtokre Jose Makata Nagasino Mayo Kiba Inga Samadi Nuzum Sagi Pau Pizari Ngasi Kiba Inga Sagi Pauda ICAR Lampel Patiki Pipaugi Matungina Ngasi quite Sakiba Celsius degree Kunmanga Tasmik Mari Quite Ingba Celsius degree Kunmatoi Tasmik Nepal Nuksita ya wising menigisang ayukta sa damar putra mga nuktilda sa damar putra oike. Ngasigi nong suki bagisang 3.3 ni. Hausulo sila pada maru iba pao mo ka ng pisari. Kutsahiba disabled sinda pipa interesta loan pi bagalwanya na subo nung mga mdraba. Disabled sinda tha khuding lupa lising ani ni pi gadaba scheme ama hudolagani hana se minister NPD na lauthokre. Sayasigi Sangai Festival India gi president hudolagani. Amadi sak thongnam gas manang kaina phangdriba si IOC na thon bani haina Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam na phungtokre. Hozugiti ISTV ni biswa paw matang solution jare miyang tabiri sing amkana khurta